Coronavirus ni sekibi, ntabwo yaba mu mubiri wa Kristo, yahita ishya ako kanya. Uburyo bwo kuvura ikibyimba ni ukukimena, kandi nabigize inshingano kubikora. Ndabizi ko kumena ikibyimba bibabaza, ariko nta bundi buryo wakivura. Umunsi umwe muzanyibuka, ndabizi umunsi umwe muzanyibuka ku bikorwa byiza aho kuba bibi, kuko nahaye ubuzima bwanjye bakene muri Tanzania. Namwe mu magambo ya perezida w'igihugu cya Tanzania uherutse kwitaba Imana, bwana perezida John Pombe Magufuli. Ayo magambo ushobora kuba uyumvise ntunayatekerezeho kabiri, gusa namwe mu magambo yavuzwe na perezida bwana John Pombe Magufuli agahagurutsa isi yose mu bitekerezo ikabimwerekezaho. Ndabasuhuje, nitwa Samuel Mugisha. Mu minsi itari myinshi ishize, perezida w'igihugu cy'abaturanyi yashyinguwe mu cyubahiro. Perezida bwana John Pombe Magufuli yapfuye afite imyaka 61. Nyuma y'urupfu rwe, twese inkuru twarayumvise. Tuzi ukuntu twese, nubwo twese tutari turi mu bamuririra wenda, gusa twese tuzi ukuntu tukimara kumva iyi nkuru y'urupfu rwe, abenshi twabitekerejeho kabiri. Byari byo koko, yari yitabye Imana, ntabwo byari amakabya nkuru, twarabyumvise. Uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga ku rupfu rwe, ahubwo turavuga ku bitekerezo bye. Niba wumva radio, ureba televiziyo cyangwa se usoma ibinyamakuru, by'umwihariko muri iki gihe tumaze duhanganye n'icyorezo cya COVID-19, nibura ntabwo wabuze kumva ijambo rimwe ryavuzwe na perezida John Pombe Magufuli ngo nawe bibure kugutera kumwibazaho kabiri. Perezida bwana John Pombe Magufuli mu buryo bwa rusange ntabwo yavuzweho rumwe n'abatuye isi muri rusange. Umuhungu wavutse mu muryango ukenye, yarazamutse agera ku rwego rwa perezida mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ibyamuranze byose byari umwihariko, dore ko yashimwaga na benshi kuko atihanganiraga amafuti. Nawe uyu munsi ushobora kuba uzi kimwe mu bikorwa cyangwa se ijambo nibura rimwe uyu mugabo yavuze ukamwibazaho kabiri. Uyu munsi mureka tuvuge kuri bimwe yakoze isi yose igahaguruka yibaza ngo abikora nkande. Reka tuvuge kuri zimwe mu mbwirwaruhame uyu mugabo yagiye avuga uyu munsi zikaba zikirahirwa na benshi. Hanyuma turaza no kuvuga kuri amwe mu magambo uyu mugabo yagiye avuga isi yose igahaguruka ikamwota, gusa akanga kuva ku izima. Mbahaye ikaze mu kiganiro. Bwana perezida Magufuli uherutse kwitaba Imana yagiye ku buyobozi bwo kuyobora igihugu cya Tanzania mu mwaka w'ibihumbi 2015. Yarazwe cyane ku kazina k'agahimbano ka tingatinga, akamenyekana kandi akagirirwa igikundiro kuri benshi cyane bitewe n'uko atihanganiraga amafuti. Gusa nanone kuvugwa kwe cyane kwiyongereye cyane bitewe n'ukuntu yagiye yitwara ku cyorezo cya COVID-19. Igihe isi yose n'abayirangaje imbere bari mu bwoba, barwana no kurokoka aho kurwana no kubaho uko babishaka, perezida John Pombe Magufuli we bisa nkaho nta gitekerezo kuri iyi ngingo yari afite. Ku ikubitiro, umva icyo perezida wari ufite ubumenyi ku bya siyanse n'impamyabumenyi zihambaye mu bijyanye n'ubuzima, umva icyo yatangarije abaturage. Ndashaka gushima abatanzaniya b'ukwemera kose. Tumaze igihe dusenga tuniyiriza ngo Imana idukize iki cyorezo cyateye igihugu cyacu n'isi, kandi Imana yaradusubije. Nizera ntashidikanya kandi n'abatanzaniya benshi bizeye ko corona Imana yayiranduye. Tugomba kwitonda, kuko zimwe muri ziriya mpano zo kurwanya coronavirus zishobora gukoreshwa mu kuyikwiza. Ndashaka gusaba abatanzaniya ngo ntimwemere impano z'udupfukamunwa, ahubwo nimubwire abo badutanga bajye kutwambara bo n'abagore n'abana babo. Ibi yabibwiye abari baje gusenga muri kiliziya y'i Dodoma mu kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2020. Perezida Magufuli yari umwizero ukomeye cyane wizereraga mu myemerere ya gigatolika, ari nayo mpamvu ibyinshi mu byo yagiye avuga kuri coronavirus yagiye abivugira muri za kiliziya. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 mu kwezi kwa gatatu, perezida Magufuli yarateruye ati coronavirus ni sekibi, ntabwo yaba mu mubiri wa Kristo, yahita ishya ako kanya. Hashize amezi 2 ari muri kiliziya iherereye mu mujyi yavukagamo witwa Chateau, perezida Magufuli ati twagize n'izindi virusi zandura nka sida n'iseru. Ubukungu bwacu bugomba kuza imbere, ntibugomba gusinzira. Ubuzima bugomba gukomeza. Ibihugu birimo ahandi muri Afurika bizajya biza hano kugura ibiryo mu myaka iri imbere, bizaba byarazahaye kubera gufunga ubukungu bwabyo. Ibyo amaze kubivuga, bamwe mu bayobozi ba Tanzania COVID-19 yatangiye kubakoramo bucece. Ku tariki 19 z'ukwezi gushize, ubwo ni mu kwezi kwa kabiri, turi mu mwaka w'ibihumbi 2021, mu gushyingura umunyamabanga we ndetse na nyuma y'urupfu rwa vice perezida wa Zanzibar wari waranduye COVID-19,
Perezida Magufuli yasabye abatanzania kudakuka umutima, arangije arababwira ati birashoboka ko iki ari ikindi kigeragezo, ariko hamwe n'Imana tuzatsinda. Nitureke guterana ubwoba kuko twatsindwa. Imana ntabwo yatererana iki gihugu. Hanyuma yakomeje gutungura no gutera abantu benshi kumwibazaho byinshi. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi 2020, Perezida Magufuli yanakemanze ubuziranenge bw'ibipimo bya COVID-19. Icyo ni nacyo gihe Tanzania iheruka gutangaza amakuru ku banduye n'abishwe n'icyorezo cya COVID-19. Nyuma yo kohereza ibipimo byafashwe ku matungo n'imbuto ngo bipimwe iyi virusi, Perezida Magufuli yavuze ko ipapayi, inyoni n'ihene byose byasanzwe byarayanduye. Naho ibi bitari bihagije, ejo bundi mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, Perezida Magufuli yanakemanze inkingo za COVID-19. Imbere y'imbaga y'abaturage, Perezida Magufuli yarateruye ati Minisiteri y'Ubuzima igomba kwitonda, ntibagomba kwihutira kugerageza izi nkingo nta bushakashatsi. Buri rukingo si ingenzi kuri twe, tugomba kwitonda. Ntitugomba gukoreshwa nk'imbeba z'ubushakashatsi. Gutera inkingo ni ibintu bitera akaga. Niba umuzungu yarakoze uru rukingo, yakagombye kuba yarakoze n'urwa sida, kanseri n'igituntu. Hanyuma abaturage bakomye amashyi bavuza n'impundu. Perezida Magufuli wakunze kurangwa n'imvugo zatangazaga abantu benshi mu gihe cye kuri ruswa, nayo yayivuzeho amagambo ashobora kuba yarateye abatari bake ubwoba bukomeye mu butegetsi bwa Tanzania. Ngiyi mbwirwaruhame yahabuye benshi mu bategetsi b'iki gihugu. Uburyo bwo kuvura ikibyimba ni ukukimena, kandi nabigize inshingano kubikora. Ndabizi ko kumena ikibyimba bibabaza, ariko nta bundi buryo wakivura. Hashize imyaka igera kuri 2, yanirukanye abakozi bagera ku 10,000 barerwaga kugira impamyabumenyi mpimbano. Hanyuma yitegereje ibyo yari amaze gukora, ariyumvira ati reka mbongeze. Yahise anaca iteka ryavugaga ko abanyeshuri bose b'abangavu batewe inda ari bato batazongera gusiketa ibirenge bajya ku ishuri. Igihe cyose nzaba nkiri perezida, umunyeshuri utwite ntazemererwa kugaruka ku ishuri nyuma yo guterwa inda. Biba birangiye, kuko nyuma yo guteranya imibare mike yajya ahita abwira mwarimu ati reka njye konsa umwana wanjye ari kurira. Ibi kuri we ngo yabikoze kubera ko yabonaga abagore bato iyo bagarutse kwiga batajya bakurikira. Perezida John Pombe Magufuli yanasabye abaturage kubyara bakagwiza imbyaro aho kuziboneza nk'abandi. Birasa nk'ibitangaje, gusa amagambo ibiro ntaramakuru bya Reuters byasubiyemo ya bwana Perezida John Pombe Magufuli. Umva uko yavugaga: iyo ufite abaturage benshi wubaka ubukungu. Niyo mpamvu ubukungu bw'Ubushinwa ari bunini cyane. Ndabizi ko abakunda gufunga imbyaro bari bunegura ibyo navuze, ariko nge nimufungure imira yanyu bo mureke bafunga iyabo. Mu bihumbi 2017 hari n'indi mvugo ya Perezida bwana John Pombe Magufuli yumvikanye nk'iyanigaga itangazamakuru. We ubwe yarateruye ati ndashaka kubwira ba nyiri ibitangazamakuru mwitonde mubigenzure. Niba mwibaza ko ari bwo burenganzira mufite, si kuri urwo rwego. Ibi yabivuze mu bihumbi 2017 abibutse itegeko rishya rigenga abanyamakuru ryari ryashyizweho. Perezida Magufuli yanabwiye abatanzania uko bagombaga kumufata. Yababwiye ko yari perezida udasanzwe kandi waremewe kuba perezida. Umunsi umwe yarateruye ati ndashaka ko abatanzania bamenya ko bafite perezida wa nyawe, urutare nyarwo. Sinshobora guterwa ubwoba kandi sintinye. Mu gihe yiyamamarizaga kuba perezida, naho yarateruye ati inzu y'iwacu yari y'ibyatsi. Kimwe n'abahungu benshi nakuze ndagira amatungo, kugurisha amata n'amafi ngo mfashe umuryango. Nzi icyo bisobanuye kuba umukene. Nzakora ibishoboka mu kubeshaho abantu neza. Hanyuma iminsi yarashize, biba amezi, biratinda biba imyaka. Gusa igihe kigeze, isi n'ubuzima byakoze ibyo byagombaga gukora. Yaranze aratinda ariko anitaba Imana. Umva amwe mu magambo yari ari mu mashusho yabonetse nyuma y'urupfu rwe: umunsi umwe muzanyibuka. Ndabizi umunsi umwe muzanyibuka ku bikorwa byiza aho kuba bibi, kuko nahaye ubuzima bwanjye bakene muri Tanzania. Nyuma yo kumva ayo magambo, abenshi bararize, bararira, ndetse bararira. Byanashoboka ko uyu munsi hari abataraceceka. Nshuti mwari mudukurikiye, nadusoreje iki kiganiro. Mumanuke munsi y'iyi video mukande ahantu hatukura handitse ijambo subscribe, ndetse mukande no kukazogera kaba kari impande yaho ni kaba gahari. Ubundi tuzajya tubana mu biganiro byacu byose mu buryo buboroheye cyane. Nge nitwa Samuel Mugisha, mwakoze cyane.